Baik, terima kasih. Ini sebuah karya indah dari abang saya, Muksim Stepe Sirait, yang sudah saya bawakan di album pertama, album Di Homa Salelengna. Karya indah yang berjudul Tiurma Nevime. Jadagi mavolusario manari hongolui di hasiano unang boana sepi pajono patuso holsona di rohami ape matua maho dia wingaki seorang maho disundi lambuki daku loas rongit maronggo pidaging seorang marohami dijaga goroki daku loas borgini mangar sagiro habu tiur mani bimi tuari nanang ro hasia nungalo jadaging mi mawolo sayo wanari honolui di hasiangano urang boara sapi paconok patuso holsona di rohami ape hon matu seorang maho disundi lambuki daku loas rongiti maronggo pidaging mi seorang marohami dijaga holoki daku loas borgini mangar sagiro hami tiur mani bimi tuari nanang ro hasia Karya indah dari Abang Da, Muksim Stepe Sirait. Di Homa Salelengna, sebuah karya bersama istri saya ya. Hola koro sasure dingoluki tung sohu baik kita marimba hasia boto onu masude nalariho dan parduli au marang naso dia beho maholoki neng mania
di botol Asia tu panoku hadameo di lambumi asa tung sonang roha manjaloloki soaronggu halomo dia asing siako pasangan batu ngoluki jangan ngolu so ada sayang kiat malingo salelena asa dunia serap aurohoto hasia di homa salelena Daniel Sianturi. Neng mania di botol Asia tu panoku hadame di lambumi asa tu sonang roha manjaloloki soaronggu halomo laudia asing siako sangat batu ngoluki jangan ngolu so ada sayang kian beringo salelena asa dunia serap pada di homa salelena di homa salelena di homa salelena. Luar biasa, di homa salelena.